This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hadin balawai ke Dorbar Liur ke Balai Sengi ke Khasi Hills Autonomous District Council KHADC da ke Bamenjur ya ke Mang Tingka Arja Arpusan Arja Arpunrio ha ke Arpunrio terik jelio Arja Arpusan ki MDC ke Liang Persya ha ke Jaya Kran bat kilat patai kubor ke Lapen Pau ya ke Jing Sngokya ya ke Jing Bamsya Usong Kenor ke Council bakin Sim Bentai ya tai ya ke te ke Mang Tingka Swaban Menjur ya ka Kini kemang tingka bapura na kebentau senam arja arpusan arja arpunrio kapen I baka mang penmi pisa katam ya kemang pelut pisa da sanlak arpusau hajar nreus pa saupo tingka hakaba kemang penmi pisa kalong arspa arpo hinyo klur san pulai lak nreu po hajar arspa nreu po tingka kat baka mang pelut pisa kalong arspa arpo hinyo klur saupo pralak lai pusan hajar nreus pa arpo tingka The Khasi Hills Autonomous Council budget is clear for the year 2025-2026, amounting to rupees 227 crores 48,35,620 in now passed. Motion move is that the Khasi Hills Autonomous Council budget estimate for the year 2025-2026, amounting to rupees 227 crores 48,35,620 So the motion is carried on the Khasi Hills Autonomous Council budget estimate for the year 2025-2026, amounting to rupees 227 crores 48,35,620 has now been passed. Habakran sikilat patai kubor ubat titas darwal khan UMDC ke United Democratic Party UDP bat unong elam kaliang persya ula penpau bagajing bam ailat banyata ya ke Mang Tingka kalong ke bam ya hap satya. Hi kalong ke ege balong ke bam la ban pediang bat ke bam 4 juta ru. La kalong haying dorba de council ne haying dorba thawan. Bam ailat ya ki member bakin ya simenta po ka general discussion ya ke budget. Haba ong general discussion kamu ngilak ban discuss anything. Ya ke nunu ke benta ke ba ya dei bat ke budget. Kamtam ya ke budget speech ke jong UEM in charge of finance. Uba table ya ke nika speech. Nalengo ba Sherman udah bu last date. Ya kata ke jing ai kerteng. Ban ai kerteng ban summit ya ikut motion kadang ke time limit nama ni sutu bagi department ki hapan penkre ki jubam nilai habe dei ba ka general discussion hi ka dei ka jing pensai ka jong EM in charge the finance bo udai ban pensai po house ya kido ki mat ki bara ki member ka rule 115 kala akren syai ba the member of the district council has a liberty. Kamu kalong light load. Ya way po dukat la kalong nakaliang sensar, ne nakaliang persya ru, bau ni siyam benta, mereka basusi kalong ba chairman matagasi siyam la ila. Ya kani. Ba la airu ya ka ruling ka jung bau siyam ila tadat. Ringi I ya ka practice ki por ki beladap. Bawat ladam ai kerteng ru ki member la dadang don kapor. Kila baniat. Bani simbenta namar kajing temu bani simbenta ka budget skon kam damut bani awak dawa dong kamut ban persya ri kajing temu kolong namar ka budget speech kamut ka reflect ya ka polisi jong ka isi haga government ka reflect ya ka polisi jong ka government kamut haba ngikran ya ka polisi kamut ka kadeka kamram jongi namar ka ni ka polisi ka baka ki present kalong nakabenta hulia ki kam ki bakani ka isi kan le nakabanta ka council hi barok we na banta ka jingbet jingbiang jong ka council ba kum juru yo pai ba ten rai banta ka si la hang spak ini kram aila bangin kren bat u chairman la ai ka ruling bala de panpana har tugas ni sedang bangin samit ikerteng tenga dia kalong ka ka 4 juta bat ngimla ban pediang ya kani bat na kermen ba kanum jasu hakipor iban nawan hadu
mahadi ka khlemat baki pas ka badat ni khamyo ya ka jubab ka basai khlamla hi ban jubab ru khlam dan ga jing shai ka basai kedar kum ka sni rei ka e ka bang lengo ka long ba kilit haying dorbar kim lajang ki pensai pan ban haba ki penkesan pan ban haba mo kumbo ong no rem dorbar penkesan haba hajing sha kanu kanu gajing penkesan kanu kanu gajing pensai ka de man long hing dorbar gajing ya tai ka jungi ka de haying dorbar kam de surok kam de ha kamera re gajing pensai gajing kwa jing sai ka jungi gajing ya tai ka jungi ka long be hapo ying dorbar mangi ikut ikarul ka appendix 4 hapor ba ki snai ka to budget book kala don ha ka di rules ki ai ki contents ki ai ki subhead ki badai ban ngat ha to ka budget book kat kum ka appendix 4 henry ya ka di ka appendix 4 ru kham shem fulo ba kham lai ru ban jubab ka ba kham pen pawi ka long ba ha ka grand number 1 joga di ka penmi ya ka supplementary expenditure 2045 hana bakadei ya ki nong trei ki bathung taka SD jong 2425 ka badang don high court henry ka balong mo apat ha ka legislative ka badon kita ki nong trei ki ba thung hi ka SD ka bomdan court pa ya ka taru ai supplementary expenditure te katahi kala contradict te sagawai kung mga Crown House man kalong ba ha ka tu ka head jong ka supplementary expenditure ka baki ong ka 2425 kamngat tang jong ka grand number 1 kagarat kagangat kagaran number 3 kagat kagaran number 9 kagat kagaran number 6 tinre kikham kila klop lang haju te kabalungo kalong kumno kin peniat kam kini haba tang ya ka budget lani tang ki garan ru la ya pen kulmar te kata di kastan ka jungi ngi ya kan ka budget ka pemerintah ngim hun ngim sultanat wat lada ki pen kesan sabar ki ong bagade ka surplus budget ringgit yang hin sayui nga kermen baka taka surplus budget ka chungki kanne adu bukut tang itai mga dan kung mga laong na do mene ya house la panyay daki adi rules ki badon hapo ka house mene le PUE ka way ka ba hapo mga dan hapo house hadin ba ki member ki ba ya shimenta ka to discussion wat ya ka jubab rumud nomai lamud banya date sa ka court motion wat haka order peparu ka khamdan ban mention ba unjian unjuba UEM insat hajing sya haman ka discussion ka mod UEM insat de ban ay ka reply ka jomo ni ong reply of EM insat on the discussion of the budget rimene wat haka order pepar komdan te ka tu hi ka pen ya ka jing teko mo ya ka jing teko ya ka company ya ka yung dorba tinga kermen ba haki station ki banwan kanum jasu kumni ban pendu ya ka hok chungi kum ki member jong ka house bangin shimata ha ka budget discussion Nakaliang ba Pius Marwan UMDC ka UDP na langren ulaong baka jingkran ban pendu iki kredop krong kajna hakapor election kalong ka batamula da ka executive committee ka Voice of the People Party ni community jing sha by day baki toll gates hakini kisnem ki por ki baladep tantam kidon ki political party ki ba ular ba ndak ki wan ka bor kumut ba ngin pentu jai bet ngin sarlot de kini mar ki de ki ka tolgets ki ba ba te hakini ka kanti ka ba matapat ngai iba kaju i ka system ba kile ki tolgets ki ba ki pen kesan but kawairu ka ba solongo ba kata ka tolgets kalong ba Klandon daka no katenda Klandon daka no ba ki court application ndre susani abe na ki wan ki breu ki pawan pan ka get ha ka dor ka ba ngi keliru ki khlanda ki tibha mo ngi kwa ba ka tol get sing sa ki bo na ta ka revenue yo ka konse te ngi community ba ka no ka tol gets ka long ba ka no ka red ka ba biang la ka budaya kanu ka tendar ka bagi ya grades ka ba hedu de kata grades so kalong ka bomsha te habai de bukan ka tol dia se ni na kale ni kam da so kun ken ya taka cingju pa joki Orang fi om bakrim ya ba tanda ma ba tandi ram si ne kai ka ba fi dan man om ka ni dan ma shule ba application
hi ngibu ya ka jingkeli ro kan apa ide ba ka tol gas pa chule kansan kum to te ka jing jawab ka jongki na ba dei kata ka jing kem jo ka por berkata ka jing kem jo ka por ro apa ide ba kata ka application ka ba ki pensyai singiro kalong ba ginta su thau ginta su Uba sensyar kupar Roy Lingdo Thabau MDC ke UDP na nong spung so yong uloong. Bakam syai ka jubab ke Executive Committee halor bakumno lalum ya ka professional tax. Kajing kali ko joka kami kong kwa abay day bukan professional tax namar ngi giwan hi ki pai ba bon tu chutre ni kam just na kharten ba to professional tax kini professionals ki wan haba ki kli na domo tinda te ba tha jo kli kat no try hab si ka professional tax nanti ki class 3 nanti class 2 nanti class 1 ngabu jing kli ngai bade na kalyang bu in charge menjawab dari panpot menjawab kata nasolingo pen nakale ka jongar ba simla wan hi sikayen dorba nasuka bikiru bagi pajba kipet bagi social media manta maka baja po yen dorba kata habtran ba tamanta bre pajba kinuan biang sanga katlo ba kata ka tax kiba krong apot sa council taka nakwa ba nangis madawat come prepared no taka discuss em ka jingkali ka dei ning kong eri na ni apa ni dei na kalyang persya kali we place before the house baki we ki basngap ken su thu kat no ka slap ngin jubab li mangi mata ka jingkali ka diban ko kali seki kat no kata di ngin bu jingkali nang ni mantaru yo le si gidan roje persya ke persya na le ki ka slap kat no nam tagi professional so kata hajar bat kita ki grade bakat no kata hajar ki class 1 ne class 2 class 3 lai jong join slap ki mat jawab hi hakan next session namla amta next session ngi sebu jingali let them come prepared for the district council session Habatin pej bahagi ki sharp plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya